Ka kan hun liang yetai ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kasngi palai kalami jendat biang na po kaying dor bar tau ain na mar kajing bom ailat ucarman ba strong pilar karjana bakin yesim mentah ha kajing yata ya kamang tengka Chairman uklem ailat ya kidi khot kaliang yatai ban yata ya kamang tengka ha kaba kam bakadau kadai namar baki klempa ya ki keteng bakin yo yesim mentah Kara jonga kam day ka basya siliang ngabu ya ke pot sa beje jong ka arhu sal trik jong na jeliu makin pa ya ki gerteng ki dekhot ki bakwa ban si menta ha kjing te ya mang teka kani ka day kerkom ka bujule barok si kata ong ba strong ha ba pen bena ya kani karai ha shwa ban sedang kjing ta ya ka mang teka ha gasngi bukut jong ka dor bar liur ha ba kaliang ya tay kalapan jing pensyai ucerman ulong ha ba ya ke gerteng pi klem ya pa kumnungan ailat ba pinyi sim menta kat kum ka jing ong jong u ki don tang san ngu ki dekhot ke balapa yi ki gerteng ban sim menta ha ka jing ta ye kamang tengka namar ka jing bom siu tanat ya ka ne garai ucerman unong ilam kaliang ya tai uba tai to star wel khan bat barok ki dekhot kaliang ya tai klemi na ka yang dor bar kum ka dak ka jing persya ha ka sni baar balak ru kaliang ya tai kalemi jendat na ying dor bar ban persya ya ka rai jong ka executive committee ka Voice of the People's Party VPP ha ka bawan ra ya kamang tengka kabelalong bi ain riti kaliang yatai kala persya ya kajing penronglang ya ke supplementary demands jong usnem arjar arbisaw arjar arhusan ha ke mangteka ke papura usnem arjar arhusan arjar arpenriu ya ke baki ong kalong ke babi ain bat ke babai riti